channel di Reza US channel. Kali ini gue akan bahas sedikit tutorial cara mengutip botol-botol bekas dan akan dimanfaatkan oleh yang membutuhkan saat kita jual ya guys. Oke, di belakang saya tuh sudah nampak tuh satu orang tuh. Oke, saksikan video saya channel YouTube Reza US channel. Check it out. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed.